Prije samo 2 dana Kuslevova kuća bila je puna emocija. Bilo je to veče isprepletano muzikom, bolom, poezijom i beskrajnim poštovanjem prema čovjeku koga su, svi koji su ga poznavali, smatrali prijateljem. Snaga talenta i umjetnosti Igora Perazića, koju je književnik Balša Brković okarakterisao vulkanskom, dominirala je nad atmosferom snažnog emotivnog naboja. Ako je neko imao vulkansku personu i vulkanski talenat, onda je to bio taj čovjek. I ja uvijek, dakle, kad mislim o njemu isključivo iz tog registra koji je triumfalan, koji je na najdublji mogući način apoteoza i slavlje, življenja i postojanja. Iako je bilo predviđeno da jedne večeri u okviru Fijata upravo Igor Perazić predstavi svoju umjetnost, život je pomjerio tokove u drugom pravcu, pa je, odvažno prkoseći bolu, Igorov sin zvucima svoje violine dotakao srce svih prisutnih u prepunoj sali Kuslevove kuće. Renata Perazić nije ostvarila svoj san da početkom septembra sa bratom zapjeva na koncertu. Zato je pjevala u čast svom bratu i uzoru. Za nju Igor je bio i brat, i drug, i kolega, i životni oslonac. Igor je bio moj sve. Stariji brat, 6 godina stariji, koji je bio drug, sa kojim se nikad u životu nismo posvađali, čak ni oko igračke, one banalne stvari, znači nikad uvažavali su, poštovali drugo jako, se znam svega jako voljeli. Znači ovo sad, ovaj gubitak je veliki moj gubitak, ali moram dalje zbog svog djeteta, zbog njegove djece, zbog tate, majke, njegove žene, znači meni inače porodica sve u životu. Naša rediteljka i direktorica Fijata Ana Vukotić nikada neće zaboraviti posljednji razgovor sa svojim velikim prijateljem o Igorovom učešću na Fijatu, ne sluteći da će njihova ideja imati sasvim drugačiji epilog. Namjera je bila moja, od kad sam došla prošle godine na čelo Fijata, da svake godine predstavimo jednog značajnog crnogorskog muzičkog stvaraoca. Prošle godine je bio to Ivan Marović i zapravo je Igor bio dio ovogodišnjeg programa. I kad se sve to desilo, isto tako potpuno pod nekim čudnim okolnostima, u noći kad smo imali premijeru Tri sestre u Budvi, ta se informacija krila od mene do 4 ujutro i onako nepotrebno je govoriti koliko nas je sve to povrijedilo, ali moja priroda je takva da sam onda odmah rekla daj, ali mi ćemo napraviti koncert, Igorovi prijatelji i muzičari i familija u slavu njegovog imena. Kad god se pomene klasična muzika, prva pomisao džez muzičara Filipa Goranovića je upravo Igor Perazić. Uvijek se rado sjeća njihovog prvog susreta. Tad sam tek upisao muzičku akademiju, sreo sam ga u holu i kad sam vidio njegov lik, baš sam pomislio, ovo je Igor Perazić. I on je tad došao do mene i zagrlio me i kaže, Fićo, znaš onu pjesmu? I on je počeo pjevati neki strani hit. I to je zvučalo tako, sam rekao, kao, ljudi moji, ovo zvuči kao CD-a, on je bio tu u holu, znači nema ni efekata, ni produkcije koje igra veliku ulogu danas u muzici. On je tako suh u tom holu zvučao a kapela, ko da iza njega ne znam tona produkcije i efekata. Violinistkinja Ana Živković uvijek će pamtiti svog profesora i kolegu. Pamtim ga kao nevjerovatnog čovjeka, potpuno nevjerovatne energije, duhovitog, strašno, zabavnog, jednostavno divnog čovjeka. Kao ni mnoge kolege, tako i muzičarka Vjera Nikolić ne može da prihvati činjenicu da Igor Perazić više neće biti s njima. Odbijam da se oprostim od njega i vjerujem da će ovo isto vam reći svaka osoba koja ga je poznavala makar i pola sata. I nekako, znate, od kad se ovo desilo, prosto nikad jače nisam vjerovala u to da ne može postojati kraj. Za takvu osobu, ne možda fizički, ali taj uragan koji je on bio je prosto nezaustavljiv.
ako postoji dimenzija gdje postoje krila, ova krila su njegova, ovakva krila sa notama. To sam napravila večeras i poklonit ću njegovoj supruzi. Muzički omaž Igoru Peraziću Peri Night još jednom je pokazao čarobnu moć spoja čovjeka i umjetnosti. Zahvaljujući toj energiji, on je i nakon svog života svojim duhom bio prisutan na Fijatu.